Assalamu alaikum watukufu mdonge matangazo ya ORTC waswile makati kawaida ya sumweleshea ni taarifa habari ya usiku. Barnamaji ya utaurahafu ya komini ya wani, inji ya nziani ya mfumbili inu, nionge jo vita panza la mifumo miili. Ino azma ya rengwa iliwana na mtambali wa wahe korona, haruma wakati ikao, haruma mafunvu mengo mitano haruma jana, waile si walanzua nikao ndo watunda ukanga wanawadi wa coronavirus, wa winji wa haruma ya komini ina. La inatuda rahimane mapicha ya Ayatullah Mahmud. Libavulawani watia nziani hutia urahafu wezimpanga. Mashababi wani wao wahimi hahuhosta imikabala ya mbali na mbali, nene zibazari wajau na mabavu ya mjini. Yeni azma ya tilwanziani ne libavu lawani hamshirikiano na ishamashi wanao na wade wa coronavirus. Harmo mwiji wa wani, baada ikao wakazi watia urahafu suku ya mfumo viliini ikao warenge fovu na wanadamu wengi hususan dia mashababi. Mabakia 10 na maili dia hensiwa ile watie urahafu harmu mikabala ya mbali na mbali. Zini zistashilwa zihatimishi baada ya suku 15. Renge hame fond propre zatu za la mairie registre ta renge initiative marstwara buzi bakela handani lawa hama zi fond propre zatu hisabu refanya rina malago alfunsharu wa 800 ni lazima lidesinfecte on va voir zile kole zilio hama commune wani zo sipia rangu public et privé na mikiri na place publiki na zibazari pia. Harmwe libavu lawani watana bahihuka ilibungu ulo lisendambio haivuikao wantumia wa 47 de watundwa na wade uni. Wantu 77 de waparwana nilibungu. Ini de imana watianziani urahafu harmwe mikabala ya mbali na mbali ni wajau harmwe miji majirani. Sheika wa shabavu shawanane korona hadaraja helisi wala mwali shipara harmomonano mazama ikao ya jitole ya hautekeleza msango wa hayo harmomonane korona ili wapushelea marahaba jumwe hazinziro ikao ondoa izingara. Hadisatia litamungur ninkomelezo zaidi. Rangu mwandoni mwa mjo wa uwade wa COVID-19 imazama yano ngeatangia ufuvulibu avu harmo mwano na uwade uno. Inode mana ikao iwanashama wa ishikao shiwanao na ilibungu la coronavirus uno mwali wajimlisa imazama ya ishisiwa ili wasaidie hafikrane na mali harmo ibwana ino. Harmo mkensi uno ndongo nyengizitu lwa bauni ili uhashirisha zaidi wakazi ulawana na umstehi izanazima za ujihifadhi. Imadhamana warenga fuvu harmo mkensi uno kawalisha ushukuria na uboshelea marahaba imazama yano ulawana na ibwana waifanyao ya utaha haumoja wazime hatu wade uno. Rwahiri rijira buti jirwa boshele marhaba hazika udi waifanya ikama hazio wasi komite insulaire gerito sao maana amfikiria ukajeditiwa wajao kalishina rapara hamazi resultats zinole nazo bano leo zinatija zino kama natija zino ngeza ofereshea maana kaina mru asaidia la hefuvu bila mfikiri ka zikomite vila za emiji zifanya hazi panda mwana. Ilibungula coronavirus kalista huwa mru ijoka uyonsi harmo jimlifu wa insi imazamayano kayasa za jitihadi ili wawane na umtambali wa haraka wa ilibungu harmo. Msaada wa zana za ujihifadhi ni korona urali wale jumbala zihiro la elmarufu na ujumbe wa hedabla ya kinansi ya shini na inuti ndo mara ya handani ya shini ifanya ujazino soni mwekomor ndongo ikao geone sao mshirikiano mwema parihanao baina zijanibu zombili na rudunge mele zaid wadzima na ajawa damdu. Ngasi na mida minji yensi ya shini ketura ansi hoone sawa mdungano wa hao nensi ya komori haruma mifa minji. Iza husu uwadi wa coronavirus ikao nguo mwinji bontiju mahsusu harumashi isi wa shangazija hamaka waida ensi ya shini endina husaida ensi ya komori idi wa shindi wa wane ni uwade unu. Ini ekipu medikali inde 14e ekipu ya shini wasirojua oja vani de temps en temps. Voyaja ivingi na materiel. Avozi materiel zini msese enisite zi materieli voa 2 respirateurs
voilà, un concentrateur d'oxygène, je l'ai laissé aux oxygènes, on a desinfia, asaidiwao, desinfia, la machine à éliminer les mucosites, les mucosités, voilà électrogramme ya nzima, la machine à éliminer les crachats, yoza zantra aru liraveleshwazo vandu wantu watsoona hali watsofanyao iwazidispachi vetsorongwamba stobaki tu pia elmaarufu uwadi wa coronavirus nguo hatwari kabisa nguo hutajiyo jitihadi zinji ili wandu wawane nuo ngepata ya majumba ya mazihiro yonsi ya kienayezana za ladhimu ili wakadimie wa uwade unu yakawanza utangaye. Madhamana wa barnamaji ambao ni diriki kao shughuliha na ndongoza suha ijitolea ili usaidia owade walone COVID ili washinde wajitekeleze harumwale jumba likao lahiki owandu walona no wade unu ili wahundane na adzihiro na dunge mele zaidi bazima ni dhamana wa he platform ni diriki. Heni usiku, heni dakika, ngari sahidishao ula unono yana masuala ila harara ula onzo tabibu ula onzo jwe farmasi fanyo hazi ula onzo jwe kamdu jorenga dela ukana jorenga alhamdulillah ezi hazi ngazendao na ngarombo Mwenyezi Mungu zensuzi jawizo dire njeze sasa rasukara zitanziani ili risahidishe unono wa himkomo vanu fikra hiyo rifikiri rahai corona jaja leo ijanyo ino deuxième vague ambao variante ya Afrique du Sud ngarunda wa apeli zinji wala apeli za harara apeli za ndu utabe johirika ila sindio johirika ula si wadendosha bahati rahunda asina ma professionnel wa unono banu asina ma docteur asina ma infirmier washindo watsuju waelewa ka unuwa dekadha hauwa dekadha ekaija ngabo suspicion hau ngabo tuhuma la he covid ngabo 17 haunga rwabe hao rwambia wende maarufu ili wende watestewa warengwa nsharge haraka shamda sibakoda honi na harara zenongozi jaskanziro parce que mu wade wandu wabonao hawinji baike kastuhamba shau wenji mbabonao de kamdu harengwa nsharge natas donc karele wakaeze samtomundizo ngar shindo relezamno parce que banu silo mrwamba mrelo l'hôpital shau ushinda ya eleziwa ya kubali ka kweli unsi wade ko anjo nakili maulotasi shaunu wade ko ngona zihiro nu wade ko wenji ngwavukao donc reshinde psychologiquement ya eleziwa hata ya tsengele ya karibu na malahu ya zihiro da no central maruf alhamdulillah ngasina collaboration njema da sina imadhamana waende salo da hoilo da sina imadhamana waluharma ripost ya huwade Azma ya njia harmwe malaho ili usaidia walo wade mahususu ya maduhazi walo mondaninge paswa njia nziani harma muda utojo kamle banu na ino azma ikao itilo nziani ho usaidizi wa wizara ya heswiha na rudunge mele zaidi. Ma infirmier walo watsahulwa na he Croissant Rouge Comorien waja ngao tayari ya huka a partir ya semaine prochaine wakenziani wanjie harma yeze localité pia wasaidie wanduilomba ngao wale walo malahoni walo alite ya voice soin ya malalao na zinu pia madam zongizo tayari ya zinu dese juhudi za he serikali ya tu ya hunu Komor ilo tena lingoni hatu parce que ministère de la santé nga warisaidia o harima zifikira zini wazitia mhono nerishinde rende ritunde rione zozijiriwo za he wandu waduhazi harima sishua shangazija shanga sina nurambao ma volontaire wa Croissant Rouge bokao haina mji ngabwe volontaire wa Croissant Rouge wa he mabavu wa he mabavu ya hatu ma volontaire wanu ngwajofanya hazinu wazima nuandua hela meri ngwajofanya hazinu wazima na la machama bokao ngayo mijini hatu ngeshuli hanao ne maendele usoni ya homji ngeshuli hanao nono ili wa identify wandu maduhazi hamiraya mra fulani kwa wandu maduhazi fulani wa identify ngamjowani kafish kao ndo wajukonda wairumie wa identify wandu wanu mrambe maha ya kweli maana maha ngani sao rangu maha mengo mirandaru uhea
anga so mijini hatu rono wandu ngwanjo malahoni ritike na harara ritidhani ndongo na rito haina vana itokao yonti rikubali ukaya inunge njio hamomva wa henu rambao sante communautaire vokao zoti ndongo nyijeni zondongo mfanyishiha zondongo zifanyisha arme dunia mafia wandu maduhazi wahudungwa humalahoni watundwa ili waenshi jehele shababi yanshiu ili waenshi jehele wandu pia wanshiu shabatike ukaya weibalo mduhazi atohatiwa basi atitundwa ya wandu wangu wajwandi sawo njia wa malahoni hatu na ruarenge ruambie zendongwa joruzisa ruambie watike hata mba taradudi tukao yonti watike vana itokao yonti ruarenge makartasia wa ruaswili ili za activities jwa hunjia nziani haraka vanu harumo mwezi wa Fevrier. Gandia ne taarifa habari onesa ukaya hasaba ubundeze nyambo zilo juma ulai ya ukanga wa machancho ya wanane corona na yonga fanyishi yao haruma zelikuli Dr. Nurul Huda Yusufu ikao ndo dhamana wa machancho ya daraja ya taifa hajitamka haruma mahadisi ya kubalia ortese ili ufanya uvenufu juma lesu alalini. Dr. Nurul Huda wende wadhaminishi wa machancho ya daraja ya taifa banutiju imakati ya mwiso inu ngabo nyambozi njia ukanga wafanyiwa machancho haruma zemadra samshinzi kanzale juwe ile suala linu suala lako ili hao mambo basi na muhurasire namba vaccine lonazo hamwa inti yatu dezi zawana wa 0 wa 11 mois na mafama enceinte bei jabo juzwanu jar hambilo mbari ngovo vaccine lonazo avonongo ntana ambie wandu wajomba kabisa vaccine ngina nti juvan ngati dezi vaccines lesle wavo kavusi vaccin ijo kamba ngei vano bila kara hashirisha marai wajoma ngo vaccin ya nyumeni mani kango vaccin ya nyumeni ritea mwainzi wasi hambia pia population aujua wasi jaha mwazi radio babu hawa mwazi zimedia pia mwai majorno rwanzia wasifanya tana na banderole affiche mangere na vaccin ili jai tulenziani kanzari juwe tena yetafauti iliyo baina ufanyiwa test utundo wa mwanadamu yesu hayahe na vaccin eze ndongo zinungizo na unanyabanu hao zinondongo mbali na mbali kaija vaccin yunge jari prevenir amba wado singie mndu awunge jarte masoro damu ilini amba wado ulu wahingia ujowane mrasuke na wadi be test hiyo diagnose tsar jumba mrinda buzi nge mwada ukasimwade rujue namna rimba malalao wede wadhaminishi wa ye dossier husule de vaccin aye vaccin uyo kanzari juwe ele swala linungilo daraja hindi vanutiju ringeri hamwe preparation de ndin de fanya documents za demande i vaccin avo documents zorzifanya rizvele hamwe au niveau yai ma partenaire avungeri lindao jawabu ma documents zatu zikubali au kasikubaliwa nekasikubaliwa ngeromba Mungu rikome ngono mwajo kana vaccin hamwe zinti mathalani ndongo hindu wajo usuya imarania wajibalie ili wana no wade onunge dingo ni voie maraia no hambi wakema attentif wapulikie ministère de la santé mane kango wapulikie ministère de la santé watoshinda wa parendongo nyingi zabili ilazima ni wasikie rumeur wasplikie wanru warongomba wana habuja vaccin wahitia balbala ilazima wake toujours wa revene ministère de la santé zo azrongo wao maana kabno jua tule vaccin mwainzi bila kawajuzwazo rajo para fursa mbadatia imwana ipara ya urema vaccin azunguhe vahano karibu andare me mwana vaccin ananeka kasi jua mbadatia azunguhe mnya mwambi ajue idati andare me mwana vaccin na zavile kamrunge muade ajono dahoni ambange na temperature asriye u demande bahana jojua anda fanye test ajulana nekange positif avole malala orana uketi daoni ataz nongo zike nziro ivole rayo ande laptali mana itoka trop tard le rayo kama mazes complications zanis mashababi wa mji wa Nyumadza abambao ni sao tukivua hao juma ya azma ya rengwa ni baadhi ya wakazi wa mji unu ya ulava bibi Amina Madi habo ya hakikisha yauka geno wade wa corona na wa mashababi yanu waonesa yauka ya ngwa odingoni mwa Amina Madi juma le suala linu na reshilie mzima mwengoni wa mashababi wa Nyumadza ya bambao leo wa shababi wa Nyumadza no wanumazade wanyumadza mashababi haswa taye mabani Amina
wakaujale wajoa uniseukaya kariti tayari wala karija shangirio wazaze wa hatu haruma ezilabo wala vamina haruma ye decision wairengea hosoni mwamina abdise na rirenge yeshwa bahashinu ne fursa inu ri salue amina rimwambia ukaya ezendongo yafanya hema kusoda yahe heni ya yahe yakaufanya ili arisensibilize amfikiri ziwaswili haukaya haba sanga sine jitihadi ngowenji harumasi ngwastehiuze na zirdo barriere ngari kazao yeze kashine za hatu ngari hosao ya mihono ya hatu yabo ngamumfereshoyo ni mwabieke message ya kanza ya pase iwaswili abitse nani mwadi ya amina ojun awsoni mo wanadamu wantipia ukaya yatidekuraje harumaizi hazizahe yakozifanya hunu mjini basi wananya rikanti ngari mlindao yahunde wo unono ya recupere yaje yarangarie rikenda sinaye risimbushie wo mji wa hatu riwendese usoni bal risimbushie yensi ya hatu riendese usoni. Wakazi wa Mironti wakazabwela saa ya 2000 la homundu eshindo shahikomenia hao beshe da wahusu eshiwanza wataha wawahe rahake jahisa ngio mihononi mwe mahakama amma wadisaze hasi Amadeus Shakur na Leinati Darahima. Mfumo viliini wakazi wa mjini Mironti wafanya mahafali ya hujonrise zihazi za ibazari javukana wakazi wa Islazumani wafanye zinamna zonti pia atawashindre wa hei bazarini. Yinirtai ike bazari ya reference harme komoriyo nzima. Yede anzime kambasterenga mana karshijo bricole. Avo zazin leo razrenga nzima hutrabila msingi. Azamsone machine shijo timba leo de digi. Yala zumanyirenge ba mroni antri ya iterenu hu na mro. Zazi sandi sababu atar ringe baharini hule ringe shongetan permane bazar haludio. Zimali ziharmilwa ovani zilawana de harmwa libavu la Mironti na uzo zistashiwa vani atahupara mahamili zimali zishihe. Asubihi ini hazi za huundra ila digi zibalilie ibazari ne wajau na imiro de zangianziani na uzo zirenge wafuvu na wakazi wengi wa mjini Mironti hahulindri liyai mahakama namna ito jao nezi hukuma za ishanza shini. Mwalesi wa lanzuani wajau itendo shapeu shijirisiwa harumwe komini ya moya na nyumakele magari ya kisirikali na ya nafsia ya nambulwa zenyido watinajua andobe mwenye ujuri sashe tenda shino hauzinu zanda hindini na rudunge mele zaid wazima na Felestina Razafiso. Haujumlifu magari 30 diangamidziwa harumwe albavula moya hada na mremani mfumoraruini wenyo magari yani wahimi na ntongo za washangidza kawaparozona vaya pasula ya maokoa ya randrula ya magarando nena ya federedzewa mengon mwayo vayala wa manani harumwa magari yani la uhaki Mohamed Aman lavavo harumwa ya juru hilo shinistendwa shapeu ikao shamwana haramu mana rasa kashisi jilohana itasbabu yasho zini zihijiru ukuwa mfumo vili hao wantu wabariliwa ivo wantu kawaslawa ya mauku nzade unu asmia ihifadhi ya mabavu ijadidiwa serikali fanya security ya kweli arme commune arme commune hawakati komba ini ntongoika unu violence komba kwa paru ijiri haruma i region na hikaya mafikira ya sivitsana harumwa ishtendwa shiishini umera walbavu ashfanisa na shtendwa shangina shakarema mabaviani mustale mbarna mezivani mwezi wa bili tijwa uzungu hawararu au takati mfete vukabuswa miri baina ya moya bene komini ya moya ne komini ya mremana yun parti ya komini ya hada remojongale ya magariani ya menyewa de harumwe komini ya moya toujours sandisa moya rianyu makelerziam reman aurzia hada babo kwezi watukufu ni serenga ushabahon no paravan nambie ya maraya walbavulangu nambie ya maraya wanzuani nambie wa maraya wa Komori ambao toe kana tambu ntijo hao yote de namna wantu eto nambie ya maraya amba
na ikaunu bandi mba zini ntongo zikopewao nazo zifanshia hanyao ni serengo shabahun kabla rasata na wanyao ni rongoe amba alahala tuma alahala aktimor dezizo waskartso kubali za fanshia armwe kominiatu lauka ukiamba karsina zimwayer torumia zimwayer lonaso tahupara wakati unu rasa kavasi atuhumilwa na stabuhithi zirihoi mahakama ile mafujarwani wagamatiwa zoratanabahi labda ljondolini kala mkusudiwa bela mjanliwa. Ngandilao ni taarifa habari ya unesakaya Metri Idris Mzemwinyi mudai wa Ahmed Mbeshezi hapara watangazaji harmomonanu zentura la nizuhuja usiana nezambishiha usu ye kilia wa henae nguparo wandua hense mahkama wafanye ehazia hawo henamna ya ladhimu narmushili. Mraya kotina personalite juridique kotina personalite ukana ijue ende ya shitaki ce sont ces ayants droit. Loko haini makalima, haini barua yanziwa no mraani ya henda iyoka ijalazimu. Ahmed Mbeshezi bae katsina mraya. Eko mraya bae uju. Onaba ukana nono mana hatu yati hindi nijau. Dok narike na rumie sharia gishu yaro de mana shanziwa. Jusque là shirumilwa karzaka ujaridai. Jusque là karzaka ujarambe ukana sharia shirumilwa nai. Sharika hanza risuli nyenrongo nzima handani. Wanruwa juwe ukana eklia wahangu hareme mru izo kweli sio kati ya kaureme mru ya msindi hetena waka wanru ya wamono haka udafi mwana mshwahe mumrani na rihime rirumie zenzia za sharia wori amini ya ukana amedimbeshe zika jarenda rongo rizirumie ngarju waswile vani kaudo wa lazimu paswenga bo juge d'instruction ikao ela tout mon respect ngam amini ya ukana gujofunga e pasa ya funge ujuchililia wakati kao ndio lazimu yachililie. Na hema dainu angalizi ndo rakauti ya taliki taarifa habari ya hatu ya makatiano ezarbakia ndo simbushiriani mkamilishe barnamaji jama za khairi wadzima ni ORTC maraba mendio stahamili wadzima nasi asante.